Lapor ke Patisi TV. Ka Gatekeepers Meghalaya Chapter Hapo ka Jingelam Jong Uba Crosswell Marbanyang kan pelong ya ka Meghalaya Revival and Healing Festival 2026 kapan sedang nadu ka arpenyo terik hadu ka laipo terik u kelalingkot arcara penriau ha madan dieng jabini ke badan ha road NH30 hajan ka Kurkalang Sports Complex Boy Rembong ha kani ke jiaseng ka basausi on sa pelong ya ke jingrua yero bat ki jingduai ka jingpen thamai ya ka jinglong shimat ka jingpen klain mensiem bat ka jingpen ne ya ka jingya dei parabriu ha ka imlang ka salang ki nong ai jingkran ha kani ka jeseng kilong u pastor Ankit Sajwan bat ka pastor Monica Sajwan ringkat bat ki nong elam Kristan bat ki nong keren na Meghalaya bat na ki weipat ki jela jongkari India jingtemu ke jongi ya kani ka Meghalaya Revival Healing Festival 2026 ke Benlong ha kani ka Jaka ke Bulatip kum ka Ding Jabini Ground National Highway 34 or 30 ke Persya ya kani Kurkalang Ground bulan Boy Rembong Meghalaya ti ni sungu yo blai ba play kalat kalenti adien ya kani ka jingseng ke Balong Hanagalan hau ni penai December hakaba u Shekri Jong Trai Apostle Ankit Sajwan ilok Jong Iru Mju Pastor Monica Sajwan bat ke team bat kiwe de Shekri Jong Trai itulong ni kani jing seng kapo Dimapur bat kalong syaka aka kaba blay latrei borba aktu ke Jaka bat ke kaba mi nakatu ka jing seng kalong ba play open key ha kini Shekri Jong Trai ba ka next nani ka babud kini ka Revival Healing Festival kan dai ha ni ka jalla Meghalaya ka jongi ting sungu yo play wala kalau ha ka por ka ba lingkot ba ha ban pelong yang ni ka jeseng yo penbet ting la penbet ba ka wan kan ni ka jingseng kan wan ni Meghalaya nadu ka arpnyo trik January adu live putrik menta arjar arfunrir tingi kermen balingba kenika press conference oma nakaliang ke jongpi bakin yarap lam ya kaban pensolang sigibriu lingba kenika jingpen mi kubor ke jongpi te bangi ngaiskam mo blame de kirku kenika jingseng bangi humility ba shibon ba kibriu kenwan Aga jiseng ha Dimapur ga po sedang berpenkre aga jiseng i community komba laipo saupo hajar ki brio kenwan enrai ka jingle pula ka jong blai wan lam ki brio keleng ki Jaka omtang na po Dimapur andai na ki we district jangan Nagaland na North East pat keleng ki Jaka ba ki brio ki poi dikilak bat ha ka mit ka bakhado ki jingpoi jingpai ba kalang hado ma arlak tam gibrim bagi bawan iba terang ban yo ya so gektin ge jong blai ba kumjuru ban yo ge jing duai ti kani galong ka jingkermen ba ge jing duai ge jong iru ba kani ge jeseng ba blai la plila kani ge jingelam ge jong blai ba bulong ye kani ge jeseng kini gisgi bat bangi khmil tiru ba blai walam shibun gibrio na kini ke jela ke jongi na ki Jaka per bakum juru na kini ki wei plak ki jela jong ka North East India ma ki wei ru te kini ka longka ke bangi kwa on so ni ko por but to blame the kirku bangi na khot so bhai paro bakin wan sekani ki jeseng but ringkat ru ni hot so bha ya kitu wadi ki bapang bistom ru la wan yelam ya ka bak Shekri Jong Trai ini orang pulang ke Jingduai, bawa boleh nak kamba. Agar jeseng belada pada Dimapur, ngiu isi pun ki jingle pelah ke jong boleh, bagi beriu ki mat ki jingkerku, bakum juru sibun bak ki kamba kamu pelah, ki bawa boleh lale, bawa mat ki jingpen kia, bakum tater. Tiga ni kalau ka jingpen benar ke jongi, nak kalian jong ke gatekeeper team Meghalaya chapter ke bangi ya don benta nak benta ban
pediang ni kan ni jing seng ba pepelau ni jing seng kini dia jing pentip ni kapor boleh sibur na pidan nu jing keli apostle angkit Sajuan makunjuru i lok jongi pastor Monica Sajuan nama ko mo ong ba men kani hapo naglan tiga jing kre pinti kalong ba saupo hajar e ki broken poi ni jing poi kalong palat ia ke ba kejing community ke jongi ante po nagalan dengan community ru bah ni ke poro nomor baling ba ke ba ngiui ya ka jing kerku ke jong play jing tray ke jong play ke jaka ha po nagalan ba bun ba ki brio ki yo so ni ki yo jing tip at ki yo i ni ke jeseng dengan community ru bah ni ba ki bun ba ki pa ba ki ban yo poi dengan nomla ban ong ke double kan no nrai na kalian ka organizing team ni la ya pen kre ka jaka ka bekelut nomor ketika madan ka bekelut ka dong ka jaka ka jaka ka ba arpo e ka re tika jing trekam la sedang nuduk unta resmi ketika jaka ban ni songu sekadai ya na unta ka senong herombong mo akaba na kalian jongki da ka senong hi brokwe hi ki ba laya ailang ya ka jingkershan o mentar si stang ya ka ban pinkut ya ka tu ka jaka ban na mangi community ba pun ba ki brio ken poi bat ni komang yong kani ketika ka ba ublei hi uyalam nomor ba ka kampla kamper ni jeseng nomor ba kamlong ka basuk ya ka ban in tunbe ya jeseng bakat kani tang hapo sibnai mo bat ka ni ketika ba ublei kurang hauni sekri jong trai ha po naglan tu jeseng ba kadon ke jingtip tu ho ba ka ba but ke jeseng kan ne hamelaya ban mangi hang ni ru katu kan ningot ki ba ngi khendo ngi sodai ya ban pediang ni kani bat ngi nget skam bo ble ne khamba bat ngi community sibun ba ki bre kanwan bat bakin banwan ban mat ki zikirku ngi da so skadai ya ta jompi kalian bepresru bapen yarap lem yangi ya ban pen sapriang ni ka jeseng ya kan ni jeseng di ka sin pening ko hapo ka jela ka jong ki bon ki brio ki ba kwa yarap bat ki ai ni yarap ki bon ki la ya kali yang ni ro ni ba man kersha ni la kersha ni jumpa ba man kersha ni ai ni bilang soha tikat ki ba ai ni ya pada ki jeseng ni donation box ni ki bon ki brio ki ai la umpen bon ni no bukan nong ka kersha ni ka feel kata ni ba itu ithao ibu kan tingkat kiba nilabu ya kata na liang ka jongi ru kiba kwa ban nomor kidon kiba keli mo kidon kiba keli ni kwa na ki singira ti kong tai la ko ka pil bakat kiba ai kan no kan no ni pediang ban ni yo betul dengan rekam kan kani kadi kan nong aku tu madam ka dia kan dia sibje bagi ba kanwan tiga puluh desain kita untuk ay. Kalau desain kan most of it is sahaja sahaja. Ada itu puluh ada engineer Y. Kada engineer Germany, tak kan. Festival kamu baru kita from different town tribes. Kiba kamu beri kasih di jantia kiwan man. Lawan dengan festival pertama festival. Kalau lawan kiba jumpa kipen. So that's why we call this as a festival because kemudian kalau nak balap kemudian kalau nak juga kata rajin suatu apa mari ibu kalau Mut na baro kabalak. Kap na baro ka mun balak. Kalau ya baru as for people of Meghalaya, people of state of Shillong, kalau kemudian. Kumulong ta tu dan di kurung balang di kini bukan kok berjalan ya. Bahwa wan ni sudah tilang tapi. Jadi kalau ini lebih kini muda ni hot subah in general ya kan ni tinggi hot ya baru kat di bawah ya kita dulu bisa diberi na di balang di hotel bagi kemudian hotel baru ni hot subah ini
bakal longer general meeting yang baru kan. Nomor pemerintah ni lo ini dalam raja pembalang dalam jam pembalang dia jam pembalang perlu bagi jam pembalang lo ni lah kan. Tingkat lagi kini balang moper kibaran petaka mensim yang kibak kuat ya snok tilang kilaiwan dakawa keluar mensim bagi pun pak kue kibak snok tilang kan.